mi khat athi zo nunga leisi na hung tha pin kit hi lo le reincarnation kiti hi nata san lawam mi mathi nung ting le hung tha pin kit zong thu vin ti ti an gelam ti chu eje to sima se ding o hi aji je tu ni khu ai india gam sunga ni me khat ke hi kathi in kain khuluya tua kain khotha ai khong tha pin kit ni tin an sein hi ama tu sei chu india gam sunga meeting mi thi mo ke use lungdon na hilowa india pa ma foreigner zong mi tampi lungdon le lungthe na kha cho hi in santi devi hi ama ping ta aping mong nai ti het na chumat ma gandi le aloi pa pi mi min thang ta ho in zong recognize na bol pi win hi ama tu sim chu isei ding o hi santi devi hi 11 December 1926 kumchun delhi a na pi nge ama he kum thum hi gi ya chun ana pau thei pun in la kum li hung hi chun ama hin tua ka chen ni in hi ka in ta hi pu yi ka in ta hi delhi ko pia ko na 160 km gamla hin a khumin cha mathura hi tin an sei ji e SQ se chu hilovin nyau cheket kumli hi apachun anula pa ko ma cho kahin khuluya ka ji pa le naw ka nei ho ti thu se sei hin khului thu ho cho sei jing ji in hi hitabanga chapang kumli khanin kahin khuluya ti ka bole no ko ma hin tila na ta san loading o hin la vel vela hin sei ting la chen na ho jong lungdana in pi hi aham ti chu na lung the ding o hi santi devi jong chun ka ji pa hi mathura achengin von azo in businessman hi tin asigi tingle ama jong cho kamin hi chobit hi tin anake sei ji e chobin chu hi le chobi aji nu ka hi tin chu a hi e aman jong naw kani zo ni som zo chun ke jong khin khu na molem tai tin an sein hi chapang kum li velin hi ti thu sei chu gel chun nui za hi wang ki cha jing jong cho uma e hi eta bang chun nang jong ni invel la chapang ho khan in no ko ma jun sei la ni ki cha dem in pinalo dem ti jong che gel lo the hi pu ye cho kyu se jong cho sei lo ba ni si a ki man cha no ho wa cho ahin khuluya thil bol ho tu cho sei ji e exam pala cho bu ni ating ojong le ama jong chun mathura ka chen lai wa cho ichi me he ki hun ji wi tin sei ji in anu in jong bon ho a pi ji ting le kin khuluya nupi ki la ya che ti ga ki bon ji tin thil ki dang cho a sei ji in hi man jong mi ho ko ma cho ka hin khuluya ka ji pa mial chi na thum chu hi le ama hi ami hi na in angowi tin asigi tingla abing khalanga kuna jong he mial chi na umi tin asigin tingla mi be ki be mi hi til chong asigin el ama chun azu se ham bang phat pia se kha hala ke pun athil se ho zu se cho anadi ta bet ki ni hi aji cho ji pa jong chu ata be a chu pasal kha jong cho nu min ama jong cho von azu in businessman ne hi ama he mathura gam sunga dorikadis temple masanga cha in ma ya chun an cheng ni hi kumni jen chu ti chun devi jong chun hin se jingin in ko te jong cho alung kham le jing tai aji chu kumni se hinala ya itia thil ki dang ho se ji chun santi devi in chong aniawa pat hi ti chu thu sei ji chun skula headmaster pa jong cho alung dong bal jingin mathura khu a chun achi in chapang nu thu sei chata ta ham tin aga khul tan hi le mathura gama chun businessman khat ana umin ama chu aji nu min chu lukdi devi hi in ama jong chun kum ku ma sanga cho cha khat ani in cha ani zo ni som zo chun in khu na mo lem tai eti chun santi devin asei bang chun hi pa cho mit be ki be in abing ngayang chu mel chi no umin chutingla ami hi na jong cho angovin hi cho ki ba sa pha chun headmaster pa jong cho alung adong le jingin chipa chun kedarna chobi ta chun santi devi cho ni khat ki mu tu sa ding go tai kedarna devi jong chun lungthima chun santi devi cha bolin ki mu tu ni chun kedarna upadana chun hung ki simin hung phi ni hi le santi devi chun kedarna cho amaji pa hi zo cha he in upadana ki sim ho jong cha man do in tengla pasal khat in ki lon pi nafnit lal jong cho acha pa hon hi jong cho in man da pa in hi amani jong ki mu tu chun
mi pi ho ko ma cho amani ti hong ki mu tu a niawa pa na thi chan ge hin ko tu si mo chu a sei pin hi le abona chin adi e ama ki zena surgery ho ki bola lu la ani ho zu si jong cho chapang kumli khanin iti thil ki dang dang ga mel chi cho lungdon ta khat cho a hi thowi ki darna jong cho ki cha to lung kham da chen pha chen Santi Devi cho wu thi ma changa chen keu pi in ki darna jong chen Santi Devi ko ma nang he arthritis nat ne be tin a sei na hin khuru ya cho arthritis hi le gul chang na hi in arthritis nat ne be je na to theilowa iti chun dammo hina na pujing in hin la iti naw na hin vop te yam tin se ta ni le Santi Devi Johnson amani na khat ne ba nga chi ti mana amani naw ni hon ho tu sim ho zo si cho aji pa ko ma chen se ta ni le kedarna Johnson adi su ke pa chun lungdong le jingin Santi Devi Johnson kedarna ko ma cho e ni hi khatu abuya thina tu jong le jini kilo dia kitip han iloham ibola nang tu ji than ni hamtin kedarnat ko ma jong chun an sein hi kedarnat jong chun za pha chun Santi Devi cho ajinu lukdi Devi hung tha pin kit cho ita ta tam ti chun gyal tai Santi Devi jong cho tu sim cho hung min chi le jingin muntina media hen lang researcher bol ho jong chun research hung bol ji vin hi echi khang chu 1930 khang he tan India in jong chamhlat dinga gal an bol kho lai ta kha jong chu hi in gal dis nitina news ho chu gal ki tha ki ma kyu se chu hi ji in hin la ama news thil ki dang ta mi hung tha pe ni ki ti thu chu hong min thang pha chun Mahatma Gandhi in jong ni je thu he ana za kha in man jong Santi Devi chu khat ve be ki mu tu pi a ki ho pi ding chu agotai man jong mi som lenga to ki thu in committee khat na sim uvin Santi Devi ta hong tha pin ham ti cho khulwu win hi ichi committee a mi som lenga mo chu namlam kai mi thu pi ta media lam panga mi thu pi ta le ga het thi mi hot cho azau win hi Santi Devi thu chu India gam sunga chen na sa ta chen hun tina chen an ki thong tai committee ki sim mi som lenga ho jong chu 15 November 1935 kumchun Mathura hu ajun achi win station na kuna kumla la ochun Santi Devi Johnson pasal khat koma chun ga abu khopmin ama he gaji pa u pa he tin sein committee ho Johnson chipa chakoi ham tia khulu win hi le kahin khulu ya gaji pa he ti a sei pa u pa cha ni ta benin hi mamin cho babu ram cho be cho hi Santi Devi in jong auto driver pa ko ma chalam pi ho cho phate cha ko in asein hi le hin khuluya a in na ho a chun agalhungin asein cho ani di chet ki jengin hi in lun chun ma ho zo in sunga lut chun te si khat ko ma pi tamta no ma hin te si khat ko ma chun abu khumin he je te se pu cho koi madang lowa aji pa se na hi in ani di chet ki jengin hi aji pa jong chun Jajru hoilai mamtin seitan hi le Jajru hi washroom kiti hi lo le toilet kiti na hin eho pawa chu e tha na lang ti di jam kha chu hin tin adong tan hi le Santi Devi Johnson asein hi le adi chet ki jengin hi cinema Johnson katora pe ham tin hin sein hi le Santi Devi Jong katora cha paratha ta bang chu he tin sei echi katora hi amma ho in kusunga ne ele cha ni kisip jiu kha chu hi in pamlang mi ho chun ani het be se lo khat hi eje te ni cha di che jing pha chun Mathura chu be in sungmi te ho zu si chu alung dong le jing vin hi in lun chun Santi Devi Jong in khuluya thil zo si ho chu asein mi pi ho chu alung dong le jing vin tingle ama ajini la ya ichi wela kan kisil ji 18 asin wel ho monjo si jong cho ago ko in committee ho jong cho second floor a chun apui to win second floor a chu as lining a khu sum tam ta ka koya ka se hlitin committee ho ko ma chun seitan hila committee hon jong ata ham zo ham ti chek na ding chun amuna chun achi win hi le pa cha bel khat amu win pa cha bel sung cho ave win hi la sum cho nu pu ye Santi Devi Jong cho lung kham le jingin hi chi sunga sum ki koi mo nga
itidana num lowham committee ho kwama cho patecha khulwu namu tho du heti a asei pa chun kedarna chobe jong cho hilai chun hongin kajinu lungdi devi athi zo chun kenjong lai chun sum kamudo in kamudo pha chun eche sum chu buina ha sana man dinga kan kila do taitin seitan hi le committee ho le laimuna zaw zu si jong cho alungdong he ki jing ve chuin committee hon jong santi devi hi chobi ajinu lungdi devi atha pian chu hima mong taitin phodo na chu nei uvin newspaper ho ajong cho hin publish tawi te chun lesit chung muntin munning mun vaya chun ama thu he amin thang le jengin para psychologist min thang ta le scholar min thang ta hon jong he chi support yong atampi umin zo he ti a sei jong za tampi umuvin researcher min thang ta khat Len Stevenson ama reincarnation study a lamkai khat hin reincarnation hi la tha pin kit ti ho khul hona asalam kai khat hin ama chun santi devi hin khodo simwang ata henai tin an sei aji chu midang ho lisit na ka tha pin ni ti ho hin asei diu asei do them chekhet bo hi in la santi devi hin tampi zen asin ase zu si ho jong adi su ke yi tin ase pasal khat mimin thang ta khat stool learners ta johnson santi devi hin khodo sim hi akisip thu bo wi zo hi bo wi tin asin laman jong phate cha holgil na anin research bol ta ni le santi devi to sei chong ata hi tin aman jong hin support le kinin heta bang thil hi te hi tin hin sei ta ni hi ti che santi devi lisit chunga hong tha pin kit reincarnation to sim che hi ama tabanga hi midang hin khutu sim jong ka tha pin ni ti an sei chu umin USA gam sunga suni kiti khat umin India ama snu kiti khat umin Brazil a jong marta kiti khat chun ka tha pin ni ti ho ma ho jong hin tha pin dana chun ni ki sei uwin hi ti chu hi in lisit chunga tha pin to sim cho ata ham azo ham hi lo le sip tu ham ti wang cho ke tapun ila China ka hindo no mu chi hi le lisit chunga tha pin kiti hi thovin te atam lo wanga ti an gel wam hi lo le a pui ti an sei wam hi lo le santi devi chun athil bol kha ho chu ile I ke tu ham bang phat pi an di kha bo win te ti a cha ne gelam ti so hoi che pian chu di na sam ti cho komenanan se di win ka hin tim win ken jong ka lunggel hoi che pen di ham a umi a pui chu tingle wang ke su tu a hi kha bo wi ti kha pen cho komenanan se di win ka hin tim win ken jong ka se yin komena cha na ve win e chan chun video chu ki chain aban video tingle ki moto ki taute